Саха тюльпаннар дина баларди манамаяга олар курс арибыттара юерах тюльпан уйнаритер именно бихе бу тыйстымны утырде. Аны мен теплеселя бем теплеселях боламын каябытым аразы урттырбытым. Оннан курс алам де. Оннан луковицаларбын хакастан каянтын бу декабрь бюте январь хагалныта. Манна опсай 6 тыгынча олордулубутнан хетте сорт бар. Атын сорттары бар болдықпын барауын. Тоже білген интересім барыта бұл тюльпан үртер бардаға әлбаға білевін, ұты білевін демата біле атыйбын, көрі атыйбын. Соғырулары кәтән көребін, опсайынан. Кенер сорттыра ген оныр күшейдер бағалар, олар манна бар болағына қалан олардан көрекпін барау. Бұйыл үхісіл бұтын үйіндердебіт тюльпаны. Оромна бұл 8 мартта аскы маннеги брахникка анамбыт үннердиби тюльпанна быт себеккелен бу бастыкы чыгылаттан сагалан ситен хагылыктара бу себеккелен эрелер бастыгы сорттор үчө баатык уже өңнөрүн ыллылар онтон билген бу сыя бая эме атын сорттар өңнөрүн жүндөрүн ылыктара барытаттан бихиги вантан такка сорт үннердибит. Мен мамлаха паплаха көмөлөһүн укутабын сибеккелери хамыягын. Тюльпан сибекки туһунан доклад сырыбытым. Жыяга үндөрөн кетен көрбүтүм. Биги токсуньо иттан саглан сибеккелербин олорду бут. Бу маннык луковицалары заказтаныламыт январь сагата олорду бут. Онуттан основной үлебиттен кыһын көрөбүт. Неделя видео укутабы тандыков борстой болбата витаминнаху. Оннан главный условиятын влажныгын, температуратын, кетен көрәһиджәбит күнәхсын. Агыбыт лянычка сибекки битин көрөр бебедир, бәте укутар, онна бу маннык сиппит сибеккилери комоян бихе хабеттилән иһер. Оны бихиги бу сиптилер даганы бухамыт холодильникка урын хебет. Тахадыттан кирдакка нахачой болар, Аллах кыһын ортото маннык сибеккелер көп кырыстабай сибеккелер үйнен тураллара көрөргө алыс жүгей.